Asap mayong gabi mga kakugi, mga kakugihan. So karon nag-open na ang Beams Grill House. Na Litson, Beams Litson, Beams Green Litson. Ya, putay sari-sari store gamay dire. Sira na. Order Litson. Then atong karon pa nga gi-open nga akong Superboy. Beams Glen, soft opening pas tong Beams Glen Grill House. Natay panga. Dagko nga panga, dagko nga panga. Itong manok, dagko sa datong chicken leg quarter. Dagko yung manok. Kugi kan sa trabaho. After work, rita, sugbata. After work, kuaman ang trabaho, 8 to 5. So, alas 5, ari na ta dire. 5. Ari na ta sa Superboy. Hi, Superboy, 8 years old na kong bugoy. Ato na pa nga, chicken quarter leg. Nay, naman ko pa. Dara. Basta kagkugi lang kita para kakaon tag binlod. Ano ito, inato ra po ni, barato ra po ni, 120 lang. Dako pas mang nasalo. 120 lang, panga 120. Okay.